Lunas karya dalam didiang ring semeton pecalang Raden Rawan sampunan icien dagang masuk ring wiwidangan kayangan nggih. Sampunan icien dagang ngeranjing ring wiwidangan kayangan. Atur didiang majang ring radu hidadane sane ngenahan mobil ring ajeng toko taman. Plat nomor DK 1218 FO Mandoledang kegingsiran. Mobil putih ring ajeng toko taman Mandoledang kegingsiran. Riatukan jagi ngemodalang mobil saking toko taman suksema.
Angge nawagang didiang, matur pengeling-eling. Didiang lunas karya, ring semeton konsumsi, lanang, taler semeton tim kebersihan, lunas karya banget niki. Ngambil beras di bos, ring ajeng kayangan. Bakte meriki kekayangan nggih. Riantukan truk punika dan purun ngeranjing, takut nanti jembatan jebol niki. Malih pisan lunas karya ring seksi konsumsi lanang taler tim kebersihan mangde ngambil beras ring ajeng kayangan desa suksema. Aduh didiang majang ring semeton bage perlengkapan upakara istri mangde makro bokoran daler canang sari meriki kakalih ring posko induk. Aduh didiang majang ring semeton bage perlengkapan upakara istri mangde ledang muatang bokoran medaging canang sari kekalih meriki ring posko induk. Malih pisan semeton perlengkapan bage upakara istri mangde ledang makta bokoran medaging canang sari kekalih meriki ring posko induk suksema. Adur didiang majang ring Bu Oke Wanasari Baleran, malih pisan Bu Oke Wanasari Baleran. Mangda ledang ngeranjing kejeroan. Jujur jero mekel pecalang suksema.
Atur didiang majang ring radu hidadane keramu sinarang sami sane parkir kendaraan ring ajeng dagang sate didiang lunas keledangan duwene ngeng sirang pelinggihan utawi kendaraan duwene riantukan dagang sate jagi madolan nika suksema. Taler didiang banget nunas ring radu dedane sane parkir kendaraan ring ajeng toko taman taler madoledang kaging siran riantukan parkir duwene mengganggu drikenge didiang nunas ping banget sane parkir ring ajeng toko taman taler ring ajeng dagang sate mandoledang nging sirang menakadi parkir kendaraan duwene suksema. Cek. Angge majang ring semeton titiang sinarang sami titiang jagi wenten atur amatra titiang nunas majang ring semeton
sinarang sami titian nunas uratian nyane. Oke, majang ring singgir hatu berando sane sucian titiang sinarang sami dane jermangku tri kayangan dane jermangku kayangan dane jermangku pemerajaan panti paipon sinarang sami lanang istri sutri mangku sane wangian titiang pengelisir geria sinarang sami lanang istri sane wangian titiang semeton ring serati Banjar serati desa semeton prajuru desa prajuru Banjar sane wangian titiang mukasnyane semeton titiang sinarang sami warga Wanasari semeton panitia pecalang rawan saha angga tim sinarang sami sane sih tresnane titiang titiang saking pawata kekarya jagi wenten atur amatra sedereng titiang lantur matur lugrahan titiang ngaturan pengastung karo Om Swastiastu. Agih matur semua majang ring semeton sinarang sami sampun presiden rahina mangkin semang mangkin lantur jagi tunasin titiang pekaryan duwene talar ayayan duwene jagi ngelanturan pailen rahina mangkin inggian pemelapasan desa. Malibos hari sampun sepolah palih pemargi pemelapasan kemargian. Wenten jagi pemargi inggian pemargi pemeresita utawi pengresikan ring talar wangsu pada kemargian ring wewidangan desa nyantos ring wates desa tanggun desa adat Wanasari duwene. Inggian pemargi melibos majang ring Ratu Haji pinaga baga satu perayangan sane jagi nyobehan ngenteran pemargi punika. Titiang saking Manggala Pautaka ngundingan majang ring semeton sinarang sami panikan karya rahina mangkin talar lantur karya pailen malih kalih rahina. Riantukan karya malih kalih rahina puniki inggian pemelastian Ida Betara sinarang sami ring beji segara tanah lot pemargi karya punika kemarian ring galah semeng jam 4 semeng sampun tunas titiang semeton sinarang sami penglingsir geria pemangku panitia tala ring seksi sinarang sami sampun presiden rahwin jam 4 semeng majang ring Banjar Sinoman Wanasari Belodan inggian poleh hamongan Sinoman duwene ring pailen pemargi karya ring segara tanah lot nika ring galah jam kalih sampun presiden rahwin ring ajang Balai Banjar duwene riantukan mangde presiden ngerinin makta upakara tala rincikan upakara ring segara tanah lot. Tala titian nunas majang ring semeton panitia sinarang sami riantukan pemargi pailen pemelastian nika ageng utawi akeh sane kerincikan utawi kedabdaban dados titian nunas majang ring semeton panitia ring upakara transportasi talar sane siosan nika titian nunas mandeng rahwin ngulonin iriantukan akeh pekaryan amongan duwene riantukan ritar kala pemargi ngiring Ida Betara mesucian kebeji nika munggah ring terak punika pastika ring kayangan 3 Joli sami poleh sampun inggian kendaraan armada suang-suang talar ring pemerajaan suang-suang ring suang-suang Banjar nika talar sampun siagang saking panitia nanging riantukan Ida Betara ring pemerajaan kayangan duwene ring wiwidangan Banjar suang-suang niku akeh dadosna
akeh pemargi utawi akeh peilen jagi ngunggahan munggah ring pelangkiran. Nika jagi idoptara ring kayangan utawi pura taler pemerajaan paibon ring suang-suang Banjar nika munggah ring pelangkiran. Sakadi pemargi dawa karya ring kayangan pusa ngiringan ide betara nini. Pemargi sekadi penika benjang ritakala pemelastian ke segara. Riantukan menika malibos ri sampun puput riantukan akeh pemargi pekaryaan duwene titian nunas malibos majeng ring kelian adat lanang kelian adat istri sinarang sami ri sampun puput pailen ring kayangan desa malibos titian jagi iring titiang paruman alit merincikan pemargi punika. Ri sampun puput pailen ring kayangan desa, jagi iring titiang paruman alit jagi ngerincikan pailen karya sane jagi rauh, taler sane siosan. Angge, wandah menika, unian titiang majang ring semeton sinarang sami, wenten pewarah-warah, wenten pengeling-eling selanturnya nih, titiang jagi matur majang ring klian adat duwene suang-suang, mangda kelanturan ring warga suang-suang Banjar. Dalar titiang nunas malijibos, majang ring penglingsir griya, ratu niang ratu ibu, dalar ring serati sinarang sami, sutri mangku, ritat kala malijibos, ngemargian pailen pemargi karya, ngemargian pemeresita seluirnyane, titiang nunas ping banget, majang ring semeton istri serat sutri mangku serati sedereng malih wawanen titiang sedereng wenten penika saking pengenter acara sampunan dumun ngemargian napi mawinan riantukan karya duwene karya sane bingit ngalpisan tegesan titiang sedereng wenten pewarah-warah saking pengenter acara sampunan ngemargian seluiring pemargi pailen punika sedereng wenten penika pewarah-warah saking pengenter acara sampunan dumun ngemargian pailen pemargi ring upakara punika. Nika titiang tegasan majang ring semeton titiang istri-istri sinarang sami, sutri mangku, serati dalar sane siosan. Angge, wandah menika presiden unian titiang majang ring semeton sinarang sami, kirang langkung titiang matur dalar nunas agung pampura, dalar ngaturan suksema antuk pekaryan ayah-ayah duwene riantukan sampun ngelantur titiang nunas pekarya nyantos saina mangkin dalar nunas karya nyantos karya duwene karya agung ring kayang desa nyantos puput nika tunas titiang majang ring semeton sinarang sami pinakewasan ning atur sinap titiang antuk pramosanti Om Santi 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 Om Anggian galah, inggian ngenteran acara, titiang jagi musrah, majang ring Ratu Haji, Ketua 1 Baga Parayangan, durusan Ratu Haji. Inggih, suksema niki antuk galah sanes sampun kedebo ring titiang. Kapertama majang ring singgih Ratu Pedanda Siwa Buddha sane pinih dahat sucian titiang. Kalih majang ring penglisir griya lanang istri sinarang sami sane wangian titiang. Taler majang ring dane jarum mangku sinarang sami sane sampun maraga suci. Saha ring ratu dane sarang sami pemilet keramo adat sinarang sami lanang istri sane wangian titiang. Om Swastiastu. Kapertama napisane kawedari wau saking Parotake pemucuk Parotake inggian punika
Ilen Rahino Kadimangkin wantah pemlapas desa cara pecaruan pancakelut. Dua nenga sapunika mando sahunenga taler kawikanin ring ratu ida pedanda siwa budo lanang istri taler pemekasnya ne majang ring penglisir griyo dan jero mangku napi pilihan-pilihan meja bos sane kemargian dan iko ring suryo wenten catur rebah ring sangar agung nika wenten catur rebah raris ring sor wenten pegenian pengayap raris pengayap pemelaspasan desa inggian punika bebangkit Taman Pulau Kemal marudutan untuk padudusan alit. Lantur raris ring natar ring sor niki wenten caru pancakelut sapunika taler marudutan untuk bebangkit asiki. Raris wenten penggeresikan taler wenten yamorajo. Nah sapunika inggian upa bakti upakarosane katur Rahino Kadimangkin taler wenten penggeresikan pengelesian inggian punika bebiak kala dermengalo kelemegi parasito taler parayasito luwe. Dan iku ning anti tiang majang ring dari Jermanku taler pengelisir griyo madu sido antuk madu becik pe ngeling-ngeling becik aturung ning yang meleje bos becik pekeling meleje bos ritat kala mailen sapunika. Wantah nika atur tiang sinep tiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om. Cek, are antukan sampun ide Ratu Brando sampun ide ngawet unggahan busana majang ring Ratu Aji, Ratu Kaki Ampeng ling segria senarang sami, bahkan titiang durus ngerah genah melinggih anu sampun ring ajang. Pelando titiang nunas majang ring pinake penglingsir ring kerta desa sabo desa sinarang sami, majang ring klian adat sinarang sami titiang nunas mang dengerah genah melinggih jagi inggian nyaksi pemargi karya sane kemargian ring rahina mangkin suksemo landur titiang nas mang dengerah genah melinggih nak ke kerta desa sabo desa talar yang penyaksi ring manggalo dinas perbekal desa adat Wanasari manggalo Banjar adat klian adat titiang nunas sinarang sami mang dengerahwin ring genah sisi kau ring ungkur pengelingsir dia rika wentan genah melinggih landur majang ring semeton perlengkapan istri upakara mangda siaga inggian piranti sekar asap aturin ring pinaka pengupa saksi suksema. Ngelantur di tiang matur majang ring penglisir griya taler dan Jermanku senarang sami saha sabo desa kerja desa durus ngami linggih patut uningan taksu durus uningan dumun taksu maleje bos sri sampun Ido singgih ratu pedano siwa budo mabusano tegap auraris wenten naturunin di tiang napi-napi sana jigi pacang uningayang ige susemu.
Oke, riantukan sampun gala. Lantur di lunas majang ring alit sane pole hamongan Rejang Dewo. Rejang Dewo jagi kawitin. Inggian genah masalah rike ring wantilan majang kau. Di lunas majang ring istri-istri ibu-ibu balik kanan gede. Nah, Rejang Dewo jagi masalah ring wantilan riantukan genah tenwentan. Ika Rejang Dewa ale-ale duwe jagi musolah majeng kau. Di sampun Rejang Dewa kelanturan jagi Rejang Sari. Malibos ingin mider Rejang Dewa Rejang Sari menika rika ring ajang pemadalan kaping utama. Ika mider ping 3, lantur ring Jabo Tengah mider ping 3. Rejang Dewa sarang Rejang Sari. Dari sampun puput Rejang maka kalih puput sampun musolah. Lantur tidak lunas sesolahan topeng majang ring Ratu Aji ring Geria Abian Lalang. Nika pemargi wawalen rahina mangkin. Wengi Malibos mangda kuningin sinarang sami wenten sesolahan cupa Abian Lala. Abiang Lala. Cupa Biang Lala ampuro. Cupa Biang Lala. Niko mangda keuningin majang ring semeton sinerang sami talar manda ngerahuin. Riantukan cupa niki cupa ekstrim gede kintan. Niko unian dita majang ring semeton sinerang sami. Suksema.
Inggih acara pinindi tiang majang ring penglisir griya dan Jermangku Sinarang Sami Sabo Desa Kerto Desa duaning Ratu Pranda sampun mabusana tegot durus pekelengan ngilen rahina kadhe mangkin ngelantur raris muningayang utawi ngasren minakadi penglukatan Banten inggih durus Cik satu.
Inggih, atur ini tiang majang ring panyarikan dua ning penglisir griyo taler jero mantu sampun puput tadi Nasren Pegelukatan Banten Durus Margian Dumun. Inggian pemargi meriki dumun ring Sangaragung. Ring Sangaragung dumun ngelantur aris ring Jabat Tengah, ring Balai Agung. Itu pemargi, sampun. Ring sampun puput ring Balai Agung lantur aris meriki ring Ayaban Bebangkit Taman Pulau Gemal Kapemimpan lantur ring Caru. Itu inggian pemargi Pengelukatan Banten. Suksema.
Inggih atur pininditiang majang ring penglisir griya dane Jermangku Sinarang Sami taler Sabo Desa Kerto Desa durus pekelengan Ilen Rahino kadi mangkin ngelantur aris ngunayang ngono kadi pengersikan gian punika pebiak kala kelemigi dur mengalo prasito taler wenten prasito luwih durus. Atur pininditiang majang ring Ratu Niang taler pengayah isti Serang Sami usan nyakur menang dumun jebos sampuna ngemargian iko pengersikan taler pedudusan dua neng ide pedana budo jagi pacang tedun dumun ngerajah yamo raja. Balik pisan atur ini tiang majang Ratu Niang usan nyakur menengan demun jebos risampun ide Ratu Pedano Budo mulai jebos tedun ngerajah yamo rajo sampun mewali ide ring pawedan wau aris ngemargian pengersekan menang demun menang Serang Sami menang Itian lunas mangku kayaan Riki mangku tapakan mangku pusah madang metangi beriki nyaksi minokading ngerajah yang mau raja durus metangi beriki
Wasran Yamorajo putih kuning. Rangtasan dado sambil meriki bake. Sami daging ini ke ring peidaran daging siki-siki asap ring canang sari. Ring canang sari. Titian unas sulangan kayun pembekasan ring pemangku kayang desa tar pemangku sami amusti karana hidup berana bugo jagi pacang rajah yang morajo durus.
Titian Ronas maju ring sekogong Banjar Priuti, usanaan ring jebos tumun. Gantukan ring perandaran dulu yang saya agak lagi. Gantos jebos mandat.
Nggih. Durus dan ajar mangku mawali malih nggih. Doneng winter piuning mangkin. Durus. Aturi niki seksi upakara nyangin carang dap-dap niki. Hatur pini di tiang majang ring ratu niang taler dan emangku istri lan serati duaning pebiak kalo dur mengale prasito sampun puput kastawayang durus makin margian nggih inggian pemargi ring Suryo Dumun. Titian Una sering sinoman, taler tuniang, durus kemargian makin pengelisan ike, utawi penggersekan. Pabiakale kelemigi dur mengalo lan prasito inggian pemargi ring Sangar Agung Dumun, lantur ring Sor Sangar Agung, wau raris kejeroan. Kejeroan ring Lumbung Suci, ring Rareangon Tapini Guru Dadi, pengeraja karyo ngelantur aris ring Balai Agung, wau raris meriki ring Yamorajo. Titian Unas tuaji mita sumadane nuntun niki pemargi pengresekan. Sampun puput ring Sangar Agung durus ngeranjing kejeroan. Titian Unas manda pirangan speaker nggih. Niki karyo pingit sapunika. Sumandane medudonan karyo niki. Titian Unas ping banget. Utamanya ring Tuk Ratu Niang taler serati. Ritat kala mapailen sumandane medudonan. Sampun puput ring jeroan. Niko wantah ring Lumbung Suci lan ring pengeraja karyo. Rareangon tapi ini Guru Dadi ngelantur aris medal ring Jabut Tengah hinggian punika ring Ide Betara sanemo pupul ring Balai Agung saniko wau medal ke Jabo Sisi ring Yamorajo wau raris ring Ayaban Taman Pulau Gemal Sami wau raris ring Caru.
Atur pineditiang majeng ring penglisir gerio tara dani jermangku kerto desa sabo desa duaning sampun puput pailen ring Sangaragung durus pekelengan makin bakti upakara seni winten ring Sangaragung mando sido raris ngemargian les Sangaragung ngelantur raris ngemargian pengelukatan sibu bapak durus. Ngelantur tiang lunas tenaga petang diri. Nge munut minokadi paraya sita bumi lan dirga yuso bumi. Pailen patah sekadai wau. Sampun uput ring jeroan. Kaya mau rajo raris. Niki yang mau rajo balik timbang niko. Kau margin niko. Patah sekali wau pemargi nggih. Sampun puput ring Yamo Raja mriki raris. Mriki ring panggungan. Bebangkit Taman Pulau Gemal ring pemelapas desa, rauh ring lontar, rawe kawiduene, rauh ring penyegjak, rauh ring prasasti. Aris sampun ring penyegjak ngelantur aris ring caru pancokelud.
Titian Unas Sinoman malih tenaga istri. Duaning pengerisikan sampun margi durus semakin ngemargian Lis Suryo pengelukatan Sibu Pepak ngelantur niki pemargi. Sane wenten ring Sangaragung. Panggungan lontar bejeg-jeg kau kecaru nggih. Sane Maktoli Suryo durus margian nika nggih ring Sangaragung. Ngelantur raris pelukatan Sibu Pepak. Ngelantur raris Lis Soroan Sami margian nika. Lis sane wenten ring Caru taler margian. Ratu Niang Sibu Pepak dan cingak tiang margi niki. Gak dari Sibu Pepak dereng margi. Sibu Pepak durus Ratu Haji ring Sangaragung Dumun. Titian Unas Lis Soroan Sami margian. Nggih, Lis Soroan. Rauh ring Caru. Pati macan mati tinadang yang alas. Wah, wih. Dong dewa ratu deh. Liang buat faida pani dewek lamunang kali jandi. Napi kesane ngerana yang. Titian Unas saneten Poli Hamongan. Sinoman durus duaning Sibu Pepak sampun margi durus pedudusan mungkin. Boyo
Sosolan di Tianunas tenaga lanang. Petang diri ngambil sosolan aturan ring singgir Ratu Prando. Sukat wenten Dua ning jagi pacang pujain ring ide taler raya-rayaban mano wenten ngamungin. ring jagat suejo ing arso urogel. Ngiring raris sapamadag ida. Sugero pakulun. Mangdanen enten titiang kekeneng cakro wibawan. Sugero. Ida sane kang mapapasih. Ida seri aji dalam watu rengo. Seri aji dalam watu rengo. Ida nalar kang kabis eka jayo kepakisan. Indik widagdon. Winarah ida ngamun. Aturan demun ayap-ayaban iker majang singgir Ratu Prando. Dua ning jagi pujain rin nggih. Wau dari sumargi meli jebos patah ring Sangaragung dumun wau dari kejeroan. Asto berada dari para matunatan lepas ke kamar oleh Niko ke makawin mawastu gemah ripah loh jinawi ada kunang jagat. Sane makto sibu pepe urusan ring Yamorajo ngelantur hari ring panggungan pemelepas desa. Berdeki sane ring ajeng. Ring pemelepas desa, ring aweg lontar, ngelantur ring penyegjag, ngelantur haris ring prasasti. Mawinan yadnya angin itu dasar. Ngewasa wasito jagat. Selemah dino itu. Minok hati. Ngarcano linggih batara. Niko keh makawinan. Kemahrifah loh jinawi ada kunang paraja. Nalar itu kabeh oleh para manca bau danda di mantri. Yada ketekaning banyak bali pulino. Sami ni kesemuyuk. Bakti ring-ringgih itu berhara dalam. Dua ning itu nalar seh. Dano ring para panyak luwe hang ikang puri kaden nak buang marang ada orang ayah. Nggih, durus semagian makin pendudusan ke ring Sangaragung Agung dumun nggih. Kecap mulai Ri sampun puput ring Sangaragung ngelantur haris kejeroan memargi niko. Jam pemuput nih jam daso lebih. Duh. Ne jani dewek. Pangado ajak nutur. Ngelah jani adi ukun. Dut. Dut. Dut katalo adin beli cai. Lang enak pada dabda bang. Pangsing ulian cai ulian beli. Ngawe. Ah niki tendados nyalip nggih. Sane makto pendudusan tendados nyalip. Ada medudonan. Dah pada geberasang dut. Ulian cai, ulian. Akhir pini di tiang majang ring penglisir gerio taler dan jeremangku sahabat desa kerta desa dua ning sibo pepak sampun margi. Durus pekalengan caru pancakelun niki. Inggih durusan. Katakan tetap niki panco satu wenten nggih. Mado eling sareng sami. Panco satu niko wenten. Tatakan caru pancakelut durus.
Titian Unas tenaga lanang sareng kalih Bang Kedo makdo ngemargian pengentasan jiwa. Dubiang dados sareng kalih tenaga lanang niki dinten wenten. Nggih. Sareng kalih makdo pengentasan jiwa taler malih kalih makdo petelasan. Padoke brasang lah, padoke brasang dut. Raji Siki wenten. Sing karwan medingohang munyin citut. Kayuan madu. Lat balad lemukang pedang. Nah. Wah, jojar. Aku ya. Sungkan karupi dadadan. Sikut sukat samar. Anika pedudusna kayamo Raja Dumun wau dari sering panggungan nggih. Ring panggungan, ring pemlapas desa, ring lontar, ring gebah penyegjag wau dari sering caru. Nggih. Mergi Dumun pedudusna ris urusan ring Yamo Raja. Oh ne pinaka ciri gumi rago nengil di Bali ya. Usan dikiring Yamo Raja mereka Dumun tuh sampunan kecaru. Pirangan iki speaker sane makdo ayaban pedudusan nggih. Usan ring Yamo Raja berikut Dumun ring panggungan Dumun. Oh, gambalan kidung sing mereren. Caru terakhir niko pilihan. Usan Yamo Raja ring panggungan pemlas pas. Ring penyegjeg. Ring lontar. Oh, topeng nyanan kalado cupak ben ini. Rejang sari tamaro. Oh, fang misi wayang lemah. Mencing igal jadinya orang wayang lemah. Mencing igal jadi. Oh, besek nyemak kae. Orang ane pidan lantas. Oh, di ngedum nyakai Oh, politik kan. Sampun puput ring panggungan ring penjagjag wau nglantur aris ring caru kaping untat nggih. Botaran cai, botaran beli. Benar. Oh, kenis kalau itu sang bagawan dia. Apa ada nih? Hah? Biar mau badu badan. Oh iya lantas mau badu-badan. Coba ada masih nyala. Oh ne margiang apa ne madan usado Iyan saya nandas lajak gumi jani jok melenan. Politik. Sampun puput ring panggungan nglantur aris ring caru kaping untat niku. Ring caru Pancokelo. Oh pokoknya ngajak ke politik. Kenis kalau jak ke pura, ajak onyo jak ke pura. Jak ke pura Cekonya ngajak ke dewan-dewan gitu. Ke dewan-dewan. Iyan mau wadu badan onyang bisa apa dana. Onyang nadak dari balian. Ngadanin nivo dari balian. Gitu yang melian gumi pidan kan jani. Liu dokter jani.
Oh liu ada dokter jani. Lionan dokter ngelionan sakit. Ngewayah-wayah sakit. Ngewayang sakit. Yen cang sing sanya dari dokter. Adi cing bisa ngerawas gitu dan. Ah, Adi cisengnya dari dokter. jam 5 dah lemah teko nang abo sakit. Abo kena liat. Oh sing hitung waktu nak gelam itu kok. Oh tu mawin ciseng. Oh, Singnya tidak di dokter. Mana apa dot cai. Mana di apa yang si dot nih. yen ngepah gumi saya tahu. Oh benar. Yen banyak ngepah gumi. Cara gumi pidan. Orang mengepah gumian dia bicara orang kuking uni. Ri sampun pedudusan sami memargi titian lunas mando wasuan pemuput dedunan. Nggih, margian niko ring Sangaragung lan ring Caru kemanten dumun. Usaniko menang sami raris. Merasa Ide berando budo jagi pacang ngunang buto utawi ngulapin buto. Titian lunas dedunan wasuan pemuput. Wajimita tuntun jebos. Lawar di rasanya. Hei, Kan? Jan. Oh John. Nak ada nih sing John. Apa? Ada lawar sing John. Lawar apa tu? Ada kuang bakso tu. Oke tahu. Ah. Lautan jadi. Dah. Sungkan ni karupi jatuh jauhan. Ikut sikap samar. Dah feragat ayo. Niki pemargi wantah ring Sangaragung Yamorajo lan Caru. Oke, pemlapas dereng. Payu masih ngigel. Payu masih ngigel. Payu masih ngigel jani. Ada orang ayah. Civi pedang jam Oke. dasar nelpon ngejak Sampun ngigel puput sama ring Sangaragung, raris ring Yamorajo, ring Caru niko pemargi. Niki wantah puputan Caru kemanten. Tadi gitu. Apa? Tadi bisa gitu. Tadi bisa nyidang. Saya ada apa mula. Ben apa ya? Ah, Mangkin wantah puputan Caru manten Barang dumun. tawang beli. marah. Jam dasar pedang ci nelpon ngajak ngigel semua ngajani. Pangku. Mana kemulan? Usan ring Sangaragung, lantur ring Yamorajo, lantur ring Caru Pancekelut niki. Di jam dasar. Di jam dasar. Di jam dasar bedang malah bertemu jodoh. Hidang cang nelpon beli. Diagat tu beli hidang lantas barang-barang ada orang ayah dini. Benar. Sing deman nadi ya. Teman nanti. Kalau ci pelih ngemang apa-apa lebih. Apa? Jam tengah tidur ci beli kumpul. Man. Kelejani mah orang igal. Agat tes. Man yang sing tes. Medeng-deng ya se. Oh sing kanggo beli medeng-deng. Kanggo yang mula kal medeng-deng lan medeng-deng. Po bang tes. Luung tes tarup nih Oh luang tes. Ah. Ini cara beli Kali luang. bisa turun niki Luang tiang. tes. Pemargi Tirto niki wantah puputan Caru kemanten inggian penitko ring Sangaragung, ngelantur raris ring Yamorajo, ngelantur raris ring Caru. Niko pemargi, pemlapas dereng niki. Aduh di diang majang ring Kramo adat Wanasari Baleran lan Wanasari Tengah. Bang Deledang jumujuk ke perandanan sisi kangin kayangan duwe nunas pijo bogo Samatra. Malipisan Banjar Wanasari Baleran lan Wanasari Tengah. Bang Deledang jumujuk ke perandanan sisi kangin kayangan duwe nunas pijo bogo Yaknya diwali mula Samatra. montong hidupan ngemadya. Wayah satu one. Apa? Wayah satu one mesti hidup ngematian. Nak mula montong. Oh nak mula muntung lah. Bakal dirago di gumi mula montong. Oh Yen sing bakal raga mati. hidup di bumi ya. Yang sing hidup mati. Di hidup melajen mati, di mati melajen hidup. Terus Kramo adat Dicoros Wanasari gitu, Baleran lan kan? Wanasari Tengah jumujuk ke perandanan Mati sisi tak kangin kaya. nunas pijo bogo hidupan Samatra. kematian. Terus mana digelis niki? Paling Ojek jebos dari mau Karawas baktian dan niki. juga margi terus. Para kramo semeton sarang sami dini pekrabak pekrubuk.
Liang Bayu Ngadoranaya. Oh, Fekadek, Fekinyung, Hidup. Samito Bingar. Tuh, neng awe neng hidup. Oh, ngawinan hidup. Ane ngemadiang lantas. Kematian Padang sing ada apa mendek nocang dini ya. Kujang, Padang, mendek, sama keramik dini. Mantap. Nasi cong rawas yang dini sing ada Padang. Ke walau yang subuh lantas memargi edan karyo sing gitu. Oh, memagi sarojani. Oh, lantas nemu duduk kelawani bongkol nyegara gunung ditu lantas pacuan mawenan ada hujan. Oh, ada hujan. Bertemu Ibu Pertiwi ketawa kelawan nakasau ada hidup, ada sarwa Ada saroh mendek, saroh ada hidup. sarwa karyo. Nih Bu Jani Waliang aturan lantas mawenan ada kasebut ngusabo desa. Ane madan desa. Ngusabo desa itu saat maka simul kesejahteraan. Oh, do simul Simul kesejahteraan. kesejahteraan. Oh. Iya, apa ada kasebut ngusabo ini apa tuh? Apa nih madan ngusabon ini itu cara Simul saya? kemakmuran. Oh, simul kemakmuran. Subo memargi dini. Oh, subuh memargi. Di desa Widangan desa Wanasari Subo memargi itu. Dok yang huni. Titiang Nuna Suratian je bos. Majang ring seko santi. Ring seko tupeng. Ring seko tabuh. Titiang Nunas masandaan dumun je bos. Ngusabon dalam simul. Kali pisan. Titiang Nunas ring seko tabuh ring wali tupeng. Ring seko santi titiang Nunas masandaan dumun je bos. Duaning mangkin jadi pacang ngening. Ngening 10 menit. Sarang sami dane jero mangku pengelisir griyo sabo desa. Ratu itu dane sarang sami sane sampun sido rauh ring kayangan desa di tiang dudunas ngambil linggih menang sarang sami. Musti karana ring dada. Raris pekelengan. Sampun persida ngemargian caru pancakelut di puniki mangdo sido raris jagat desa Wanasari utamanya ne manggih kerajaan kerayuan sinerang sami rauh ring sana putu duene sinerang sami. Durus temun ngambil linggih sarang sami. Inggih. Atur pekeling titiang ring ide dane pemedek sarang sami. Lanang istri Agung Alit. Ngiring mangkin sikian pekayun. Sareng-sareng ngeras titi. Dumugi jagat ruene iriki ring desa adat Wanasari Kabupaten Tabanan ngemanggihin kerahayuan kerahajengan dumadak jagat ruene iriki deg-deg sangyang agamo ajeg muang saluir daging ipun. Ratu Peranda Buddha jagi ngulapin buta kala menang sarang sami. Pakulun ulun namba ekang buano kabeh. Ulun nangaturaken precaru pemlas pas pekarangan periangan desa adat Wanasari keranjingan dening babutan muang sangkalo kabeh. Sami sang buta muasang kala pada keaturang caru pada angelingin buktin nira suang-suang. Sang buta ketuk, sang buta lelengeh, sang buta dongkol, sang buta gleder, sang buta mingmang.
Sang buta angadang-adang, sang buta banaspati raja, sinarengan ring sang kalo kabeh, pado sangka pado angilingin buktin nira suang-suang. Ong si dirastu, apa ngawak kita manusia, ana di kita brahmana tanda mantri. Ong ya morajo zademiu ya medoro daya ya de ya nirmaya ya sancaya nirmaya ya medoso ya medoro ya do nia yura kasih yaksi ya moraja ya morani ong burbuaswah sukma ya namo swaka pakulun sangkalo anungkurat sangkalo wisesa sangkalo daso muka sangkalo daso bumi sangkalo tahun sangkalo unarandir sangkalo enyer maka dipaduka betara-betari wisesa ring rat buana. Iki manusanira hangaturaken precaru. Saho suci muang sesayut jinape tunggal. Sampun sira banggo poraka den samo suka den samo sairing den samo lolya pada angelingin bukten nira ambukya sajen nira sarining meletik den agung sinampura usira samo amukti sari ulon nanda sinugrahanira rinak sedinulurin suka sadia rahayu selampah lakune sang adruwe caru ong si dirastu suda nirmala ya namo swaka ong sang buta tamrang wetan keanante api gelap iringaken dente ong sang buta dongkol ring kidul kehanante gring gil iringaken dente ong sang buta curinga ring kulon kehanante gring ender iringaken dente ong sang buta ketur ring lor kehanante gring ang lempu yang iringaken dente
Ong sang buta serapah ring madya kehanan te sang gring iringaken dente lah te sira pada wus amangan nginum balik duluran rahayu sinungan urip waras manusan nire suang-suang. Wong si dirastu suda nirmalaya namo swaka. Pakulun kaki betara kala. Paduka betari durga. Rakaki betara gana. Sang Hyang Pancamuka. Ayu tesira anyang kalani. Swakaryan manusanira. Apanipun sampun ngaturaken pecaruan panceklod, pemelas pas, pekarangan, periangan desa adat Wanasari. Wong si dirastu suda nirmalaya namo swaka. Sane uning mekidung bebutan mangkin durusang. Inggih durus sane makdo asap ayawan asap nika. Sane uning kidung durus. Titiang Nunas, Sinoman utawi Ratu Niang serati Mando Sayago
Jagi pacang ayaban bakti upakaro ring Sangaragung, taler jagi pacang ayaban caru. Oke, berikut dumun ambil teterag, doyo anyar tabuhan. Gelisin matangi. Gelisin matangi sinoman dados. Nggih. Durus sering ngajar Sangaragung dumun. Nawak didiang majang ring keramu adat Wanasari Blodan lan keramu adat Banjar Priukti durus jumujuk ke perantenan sisi kangin kayangan duwene lunas pico bogo Samatra Malipisan Banjar Wanasari Blodan lan Banjar Priukti lan meledang jumujuk ke perantenan sisi kangin kayangan duwene lunas pico bogo Samatra suksema. Oke, durus ayaban bakti upakara ring Sangaragung. Durus pengisir griyo dan jarum mangku madon nyarangin singgih Ratu Prando. Yang kone benong sabun ini gue sing kelacare. Oh, ben lanjut nih usaha nih. Apa? Ben lanjut nih usaha satu oi. Mula kita pangprakat. Oh, pangprakat. Kadang. Yang kone yang sabun ini mau benong sing kelacare. Oh, ngundang kene sabun ini mesti ngelasare. Pendan je benong ngamah bias kayang do maro sing sabun ini. Oh, senun nih aku kal ngajang nasi ya. Senun apa ada anu nasi coreng ibu pertiwi. Benang nuangun yaknya gitu. Tadi Apa anu sabun ini ya? lantas nasi do lantas tunas. Tetapi ragong sabun ini. Odo mawin aku. Kita cara beli busan tinggal cak semangat supaya ya kan gak kurang. Oke, durus makin ring sor Sangaragung wenten pegenian gelar sango riko. Durus Semangat bedingah cakur gelar sango talar. Apa katanya iya kebeli tau. Biasa rumah tangga dan itu. Apa? Rumah tangga dan Berumah tangga itu apa? semong bakuran beli bakal ngi. Boilang japat semong boilang. Men Kal ngingkin ngigal rejang renteng nyanan jam 6 sore tatonan. oh mau payas. Mau payas. Ngikenan ibu kalau nggak orang ayah rejang rendeng. Oh, Ulianto mau yotang di bon. sing sangado nanyakan ni boy. Wah. Yo mau beli sing ajang nak loh ada na. Nak mulut tugas nak loh gitu. Sing jakan Sing jakan Iyan cang keken caran pangsing maya kang ngajak kurana. Pekian nanti cara iya. Apa dia dikeritat kalau kurana nya apa ada na. Kalau masalah. Oh di phone. Oke, ngelantur makin diki ring Yamorajo. Berki ring Yamorajo ring balik timbang. Iyan apa ada na. Ya beli ke phone cek itu. Oh, Samal kan ada samal kan kalso. sing si nasi. Ah. Sing si nasi. Jukut kan ada jukut kan kalajang. Oke, durus saya bani ke ring Yamorajo. Dan bola antas barang-barang yo dibasang sing boy barang-barang ada na. Aloh ke manci. Saya pangsing ulianto beli maya kan. Mani semengan barang-barang ya saya pesu di WC. Jadi pun gitu sing nenek nang dar. Apa? Jani nang nasi, jana jukut na gitu. Tuh, Boy kal patuh pesun semua. Ajak kuran. Yang cang nak biasa ngalah ajak kuran. Terus sing ulian ngalah sih. Ulian sing sibat ni. Cang nak apa adana sayang keng kuran ngalah cang. Oh sayang tidak kuran. Kemo cang kebedogo lu beli capcay. Kau beli capcay sih. Tuh ngalah cang. Oh ngalah dan. Lantur aris ayaban caru Ayang kangin. luung mencing itu. Ayaban caru kangin ayam putih olan limang tanding saking Riko sampun. Saking Riko majang kangin. Aduh, Terus? Bapak. Oh sing ada ri bapak. Ada bapak. Sing ada. Mawenan lelimo beli kelawan icang dari manusia mutang kini meme. Oh lo limo mutang. Lelimo mutang ya. Wah liyon na mutang kini meme. Mantap. Apa sih Ane nomor 1. Oh, mutang ya nyom. Oh mutang ya nyom. Oh. Air ketuban itu. Oh. Nomor 2 lantas.
Mudang yeh gede. Mudang yeh gede. Nomor 3. Mudang yeh nyonyo. Mangkin ngayap caru Asih, ring Cok. genian. Oh, Bebek mudang bersikap yeh olan nyonyo kene meme. 88 tanding. Bola lantas itu nomor 4 lantas. Iki ya Bang. Mudang yeh mado. Ki kelot kangin. Jadi sing Nggih. orang mudang yeh mado. Buat sing nganti mone gede anu beli. Kengken carane meme panghidup iraga di merjopo. Oke, ngufo viro rago kanti mune gedean cara jani ya. Ane nomor 5 Nah, yeh peluh nih. oh peluh meme ya. Ngalih gawe ngalih merdau. Kalangon ngubuhin, ngufo viro rago ifiana sih gitu. Nah, Kenok duduk. pemekas jani sing Oh, oke. mawena niatnya subuh memargi. Oh, subuh fast chat yatnya eh. Oh, kalah panu mayo. Mangkin ngayap caru kelon, ayam bin. Pemargan hidup segera pakulun. Olahan Oh, sio botaran tanding cair, terus. botaran beli. Ido Ido. dalam wadu rengong. Meh-mehan ado del. Pawacanan itu jalan-jalan tangkil. Menang itu tangkilin, pangsing kasep. Dalam jalan sini. Wah ini. Waradu baru loh. Waduh ke betara dalam. Maring alon-alon dan menteri siane pak mujang anom reseng aji. Ayo. Mangkin ngayap caru neriti utawi kelot. Kau asu bang bungkem. Olahan klung daso telu tanding durus. Melang ibu tangkil. Bang tegaan. Ayo. Lurus harap. Semua buang. Do cai tu no saya godet. Mangkin ngayap caru sane megenah ring kau. Lurus. Ayam putih siungan. Olahan pitung tanding durus. Titiang sareng. Aden titiang sampun saya go. Nyangero risa pemedal palungguh dalam. Ahu, hari wijil sira seri ajaning kadatua. Mangkin ngayap caru wayobio utawi kajok kau. Kambing olahan 77 tanding durus. Luar wisnuat emak kejanar danu. Duh, Waduh, luar sang yang Wisnu nyalantaro kejagaan. nauhun minok hadi jagat para panjak gitu. Duh, Aing titiang sampun saya ke. wah, pedaking ayam warna. Angop saya waktu beli ngantanan minok hadi. Mangkin ngayap caru utara. Do botaro dalam. Ayam ireng olahan petang tanding durus. Kau punya anak gede. Di desi do mesurianan kan banyak pangdes. Di uji anak itu masih pangsing Bang Yidang ipanyak mas ayo bang.
dojo cai, dojo beli. Kadi rasoi padang keteki, pun dus-dus ngedon kau baru bawaan ido botaro dalam. Mangkin ngayap caru air sanio utawi kajo kangin. Angso lahan 66 tanding. Samane ngulu. Ya. Padu kau bedare yang mami. Selemah dino ido ngarcano linggih. Ido pangyang widi, ido botari. Ido weruh ring wedo burano buro hito. Dan malupeng pitero pujo. Mapan. Tuh nanggen ido dasar ngewakso wasito jagat. Lurus, malunguh botaro dalam. Mangkin ngayap caru ring madio utawi ring tengah. Ayam berumbun lan itik belang kalung olahan kutus plekutus tanding. Yo, cerakan yang ulun ke ruang sana gitu. Nah, paman para kanaci neja kedua. Ayo, nuna nengok harian no. Lah kena angedori lapahi ngulun kaya Nah, dojen pak mantuno saya ke lan kanit. Bino kadi pemarkin ace ne. Nah, Mangkin ngayap pembangkit ring caru. Ayaban pembangkit Niko Durus. Mangkin ngayap penyerjak saking Riko Kemandan. Terus ayaban penyerjak Niko. Kita banget loh. Lah enak syukuri lapahi ngulun kaya mangkin. melang saya ngiring. Aduh, beli saja. Mangkin ngayap tebasan-tebasan senewedan ring caru ngelantur ngayap bandan pemali Riko. Oh ini, aratu.
Betara dalam. Medal harus semeng sekadi mangkin. Gedang kelen oleh ditiak. Pingkalih belen ditiak. Ngapi menawano. Del pawacana ni ratu durus sambahin ditiak. Cerakan kumaku ruang sana gitu. Inggih titiang para ratu. Rengenaken hari warwakian sira tuante kaya mangke. Inggih. Durus menawi wenten. Awas kan sanes apa yen sijang durus. Apa? Hari kanyakan yatnyo sampun memargi. Ne mangke henak. Nana keno para balo wadwa para. Mangkin ngayap segan ring caru sami nglantur metabuh niku. Wenten segan agung durus. Acenen cenyen paman subuh pascat. Jani paman bakal tugas sembah cin. Kemo nabdabang para panyak. Wafan sido ngerumu yatnyo Ayo. Kewalo paman. Pamukiane enak tangkela kena lawan Bhagawanto Puri. Nah, donyen paman nengsap tangkil ring-ringgih itu singgih parando. Oh, sajau beli acak cang lah. Oh, Inggih, puput pengayap di dalam sane pulih hamongan nyambleh menekadi ring Yamorajo untuk pujit butuhan durus. Balik pasebat. Baji Yudi penyamblehnya durus sambil. durus kalungguh patara dalam Aing haratu durus Bagosano. Bang yang Didang Nunas mangde kayaan kidik niku kucit nggih laris kamenin. Aturan ring Ratu Prando jadi pacang pujain rin wau daris angin nyamleh. Ne madan galah panumayo. Panumayo kalah, Pangsing kasepan jalan tangkilin Nah. hidup Prano. Mau cari tangkil. Nah, Titian Nunas Tirto Caru sane wenten ring sanga cucuk niku durus margian ring Caru. Lasan riku. Inggih. Vidaging mamitang lugara titiang. Ratu Sang Maraga Maha Dwija Vinaka Bhagawantaning Puri Durus palunguh Ratu Tumedun Titiang para kane Ratu sampun sayaga Inggih durus Inggih durus palunguh Ratu Sang Maraga Mahadwija Vinaka Bhagawantaning Puri. Usan mali jebos masamleh wau daris ngemargian Tirto pengelukatan Buddha lan perlino Buddha sapunika. Paro saya sono. Pujo mantara wedone. Inggih. Om Swastiastu. Wah. Nawa kan? Dijo ilaku mantra padin saprano dia. Wih. Vidaging nawa kan? Wah, ingatan Prano. Liwa.
Panjani deh. Nembe falungguh ratu. Dumen Prano bang gening anu keto alus sanding. Becik sang gendenge wau nika. Kelangan Prano ningah bang gening keto. Yang Ono. biasaan keto. Sekadi pemargi sane sampun. Gamelan ngarap ke setro kan Prano iring. Ring dijo wentan Prano mengamal ngarap ke setro. Kita jak tumben jani bang gening kita jak kalangan Niki, Prano jak teman nanti ya. Sekan gong luar biasa niki. Apa? Sekan gong luar biasa. Apa Prano? Duok-duok sami mengamal. Bana dua ke luar biasa. Tukang kendang niki keduane. Hah? Tukang kendang. Ini selam nih. Mana yang Prano orang putih, bok orang Prano. Apa? Ah? Nah, putihan kan ban dalam ben gigis. Wah, jeprawadan. Apa? Jeprawadan aduh. Niki sampun pemimpin Apa? Niki sampun pemimpin Yen banyak kene sing luung ada. Suka ngalih gelamipun Kerana gitu. Segar kan terus. Namping kena cuma. Nah pancening lah nih kene apa ada. Nggih. Antet itu di gumi apa ada tuh. Yang Kediri tuh. Oh, Kediri Raja tuh. Oh. Ah. Ipon nguruk-nguruk entang kamar lumur guna SMP Oh ya. Nggih. Berarti cenian pancening kene gitu. Kelehan tiang tapi dua kan ipon kamar. Duh. Funafi raris. Ah. Ah. Bela Ganjur. Nah, nih bojane Prano gamelan Bela Ganjur, Pak. Ben. Malih belak anyor mungkin. Inggih doneng sampun pecaruan sampun puput inggian ngulapin pecaruan Brejebo senajar mangku sepisanan ngulapin pemelapas nggih. Mangkin nglantur dumun nguning ayang pemelapasan. Pemelapasan desa, pemelapasan awik lan pemelapasan prestasi. Antuk ayaban bebangkit Taman Pulau Kemal. Inggih durus. Durus Ratu Branda. Nggih, daging asap mangkin niku. Pemelapasan daging asap. Titiang Luna sering tuaji Yude mado ngamargian penyasap niku. Monto kan. Hangyang jebos-jebos. Patuh Bela Ganjur di senapahan aja dini patuh masa Patuh. Ring senapan aler padah sareng ring Wonosari. Patuh kenang digde ke masih. Ceng-ceng kopiah masih kadencang kadencang Wah. Prano. Kene pun Prano maro-maro. Apa? Wah, Kaden pedano kenang kalupin nih. Tuaji Komang ring Gre dijauh kawan dan matangi. kenang mungkin. Tuaji Gerjame matangi. Mana jojo gumi di senapan. Iko margian penyapsap, kumkuman pengurip-urip. Ring lontar, taler ring prasasti. Apa? Dan wentan mungkin kenang. Aduh, mula nak ngupin kenang, mulut. Ya apa cuma budoh ke ngupin kenang. Wih. Ah, malu.
Ada. Prano nih ada macam-macam. Weh menaging Saro Bupati Prano mesti salah man. Raden Prano yang banyak kini masyarakat. Tuh, Dewa tuh. Dini kan kita Prano masalah man. Ah, Ke walau dok kengken na. Ini nak Pranoan kan. aduh Prano. Oh. Entan Pranoan. Di topeng kan Oh Prano ring topeng. Iya nado kalau gelindang-gelindang ngangkau kedu do patut dipertanyakan. Dunia, do. lis pas-pas Margian. Ring di jauh entan nak lingsir. Oh boya nado gitu. Dan entan rali nak budoh nih kau. Panjening. Ah ingat dia. Margian ke lis pemelas pas taler lis soruan ring pemelas pas. Nafi minap entan. Di tengah sinuman matangi demun nggih. Margian lis pemelas pasar. Lurus. Prano aduh rek. Prano. Taler di tengah malih nedunan waswan. Waswan pumput sami. Prano aduh. Dadah satu atur. Apa? Dadah atur. Kene lima. Sinuman pirangan niki matangi jebos. Nyedop nih kau. Nggih, ngemargian Dah, lis cerita pemelas dah. pas. Entan iklan Taler malih. wenten lis recurring Balai Agung. Margi leser boleh aku. Panjening. Ah ingat ditiang aduh. Abo ada na pawalian gumi sing mula muntuh kan sing gitu. Ngialik kan jaga. Sampunan lis caru sampun margi makin ke pemelas pas kemanten nggih. Lekat Ah, hidup nike ring Balai Agung Ingat. taler wenten nike. Oh, mula pengaman Perkara hidup. Banten suci Bulan dasinu gede membuat, drike doning ida mumpul drike lantur aris margian tirtu pamuput sami ring pemelapas Menika ring wonten panggungan ring lontar Yan yani ring sing prasasti sing raur ring majukur. Balai Agung. Nggih. Ring sampun ring pengaskaran ring setro. Ah, cukur setro. Kengken je taman di Nusa Dua gitu bos setro. Oh mau cukur kentan. Mencukur misi lampu tepuk set apa dah Prano misi apa bonsai gitu isinya. Oh setro menaging bonsai mungkin. Itu tepuk Prano jani. Wih sekadi taman Oh, cara taman di Nusa Dua gitu bo. Yan gitu temelah setro wase gitu. Nggih. Ada payunci mati. Mangkene nentan. Karijan kentana nasi selo karijan dunas. Mawenan Prano takon ada payunci mati yan gitu temelah setro. Mangkene durung nentan. Kewalo nak hidup lekade mati lantas kasebut ini boy rago melajahin mati Melajang mati. melajahin mati Di kalaning kentana kantun mengurip. luas yo mau baju gadang teko yo mau baju kuning oh pangato Prano megeneng pok Orang luasnya mau kuaco kadang di rauh dan tas. Mau kuaco kuning. apa artinya Nafi nih kok kesukseman. apa artinya Mang do tatas. apa artinya Weh sami. luas yo mau baju gadang teko yo mau baju kuning apa artinya oh nyekap view kone artinya Nyekop view nih kok. ya jalan mula aja nyekap view kone pangtasa lo ngatus atau geneng gitu alo ngartiang Nafi luas nih yo kok. mau baju gadang Kesukseman luas baju gadang. pengewalian irago kemerjo pado nak kone nebus sepelih Jeremenese tirtu pamuput iwau ring dijo genah ne. ane nguni Oh duga seni muni. madan karmo wasano kasebut kengken je carane pangidang abo keberatnya nah pangidang abo kedua kadri kalau boleh ngungsi sangkan parah Mawali mereka kesangkan farang. yan ngidang Iyan meresidang nih kok. yan ngidang Iyan tan meresidang. mana kujang mana Oh, ulah-ulah, malingnya, ulah-ulah. ya pangidang Nggih. Lantaran nemun siratan di ring Balai Agung wau waktu medal. mapan subo panumayo Nggih sampun pascat yatnyo. Caru apa nih Sepanes kan kok. sepanan kan belur sing nen Prano sing bani nyemak sesari Prano ketiang Weh,
dados ngenten. Apa? Dados Ambil ngenten. ke ring Balai Agung. Tirta. Ya. Sasari nika nenten dados. Oh sing tadi. Dan dados. Artena pergino topeng hidup perdana sing tadi apa dan ngitungan sesari. Dan dados Bang Yang panitia ngidung. Oh panitia nih gitu nyak tuh nyak. Caru subuh memargi. Nggih ampun pecaruan mau. Memelas pasen desa subuh memargi. Nggih sami sampun Hidup memargi. betara subuh ngupo saksi. Wah hidup betara nalor sampun. Oh. Bo butan soroh apa butan. Sampun. Sebut Kesomyo wau. ngadok. I manusia. Ih manusia ora Des? Hah? Ih manusia ora Des? I manusia lantas nyaksi yo. Ngadak yo. Nyaplok yo masih manusia. Oh sami manusia nika. Nang manusia. Akeh tugas manusia. Yuh tugas manusia. Nelekade mula mundur. Oh mulane menika pamargin. Hidup sebuah masalah. Oh hidup niki masalah. Hidup masalah. Nafi mawena sakadi punika. Mendiyin cara pancening sing gitu. Nggih. Ngayahin apa dana pisago nak aluh. Oh ning ayahang pisago nak gampang. Ngayahin ibu ane kewo. Oh ayah rago Ferdidi nek hewa. Oh. Yo istri-istri takonin. Oh ibu-ibu PKK. Kengken yo. Ngitungan niskalo. Ngewai lantas ngedino. Ngadoran apa ada ni suunyakan apa ada Mas Haeban. Bandan Saeban, konen Rainan, konen Sinto nganti waktu gunung gundang badang yadnya bakat entah sentuh. Durung marih ngidung nguranan. Oh, Sinto bo Saraswati tumpuk landap galungan kuningan. Nyambung. Dalan di pura dalam bien di pura apa dan. Ben murah pusat. Di pura. Sira maktab pembersihan lurus. Malih Kelihatan nih nyepi. kerumun. Malih galungan. Bien di pura gunung, bien di pura pai panjang sing. Mau kaluk kan. Niko mawenan. Duyuh mewah dados nak istri sengentan. Mewah dari. Mawenan ajang yo. Oh ajang pun nak luh. Punapi caran. Apa? Punapi caran ngajang pun nak luh. Dah bedak ngorang selamat hari ibu kan. Kanggo. Mengucapkan selamat hari ibu. Oh. Niko mantan. Oh. Di sekalo Ring sakalo. Ring no skalo raris. Di sekalo rantas. Nebo. Pinaka bukti. Oh niki finah ko cihno. Apa ane keterima? Apa ane subuh kelugro penunasi can panceneng? Nebo waliang malih. Oh waliang malih. Waliang Nafi malih. sane sampun kedunas. Mawenan kasebut gumi Bali. Nafi mawenan kesebut jagat niki jagat Bali. Onyo kalmo wali. Oh sami jagi mawali. Do aja munyin sastra depan. Titiang Unas sane poli Hamongan. Jagi pacang ayaban bakti upakara pemelas pasan. Onya. Mangdo saya ge teterag toyo anyar tabuhan. Oh sami. Asap taler bergi. Sinoman. Iyan kesebut ia lekat. Sane kesebut laris emas lekat. Kanti lantas kesebut hidup. Wintan. Pangkudo ada pelekadan. Nah niki ne tunas dafang kudo wintan menakadi. Panglekat ne. Nih Sri. Lisen ambil teterag toyo anyar tabuhan. Istri ne uning. Pangkudo ada pelekadan. Saking riki mantan. Perano metakon yani pangkudo ada pelekadan. Lo kipak takonin. Pangkudo ada pelekadan di bumi Yang, saking riki mantan. Ayah berikonya ring balik aku. Paling pun PKK. Saud. Aku don Sampun saya go. Aku Ingi, don jurus makin. salon mau ning. Ngayap bakti perkara sene wenten ring hidup taruh mempukul kabeh. Di ring Balai Agung durus. Pangkudo ada pelekadan di bumi Pangkudo ada pelekadan di bumi Dan si do nyawis. Bo kanggo. Tanuning kita bo kanggo jawaban itu.
Bekangau. Jawaban paling gampang nih kok. Oh, betul, Bekangau. Pangpat ada pelekadan di bumi. Dados kentan fangfat. Lekad cepok. Sane ke pertama. Lekad peno. Lekad yo pang telu. Lekad yo pang pat. Sane ke pertama. Lekada cepok. Imanuso lekada cepok. Oh dados manusia mas. Beleng yo malu. Bobot. Mangkin ring ajang panggungan. Lantas bo. Durus ring ajang panggungan. Riko sampun Jagi pacang ngayap pemelepas desa. Lekad cepok. Sane nomor kali. Lekad. Rerah kayun nge. Kayun tungtung desa. Sisi kaler. Sisi kangin. Sisi kelot. Sisi kau. Ayaban kau malih majang kaler. Majang kangin. Majang kau. Majang kelot. Bebek. Oh. Ring kayun rerah. Batas desa soang-soang. Oh, Batas desa Wanasari. Kamu. Kebal ada lekad uli talo maro lantas kasebut yo siap. Maro lantas kasebut yo ikedes. Oh, Ino Niko. lekad. Sane nomor 3 dados. Ane lantas lekad pang telu apa? Nafi niko sane. Ih, Lekad pang telu. Lekad pang telu. Ikata niko. Oh, Dados kentan. metalo malu yo. Oh mau taluh dipun ikata. Lekad uli talo maro ya dah beceng-beceng. Oh wow dados becing-becing dados. Bo lantas ngeden-ngedenan, bo maro lantas kasebut yo madani kata. Oh niko bawas. Sampunan menang. Pang telu. Yang kari Ratu Prana mau pujo, mau wedo, terus saya ban iki. Lantas apa? Nafi niko sane nomor Iko 4. kupu lekad pang pat, ya pang dadi kasebut iko kupu. Oh iPhone niko kufu. Oh, Sane ke pertama. metalo malu yo. Mau taluh iPhone. Lekad uli talo malu. Belantur makin ngayap pemelapas sawe-gawe. Taluh dados iPhone. Ayaban niko ring lontar. Dadi ulat bo maro. Pelepas sawe-gawe gerauhan ring prasasti. Oh dados ke fong-fong. Tuh, bolandas kebah, kepongpong maro, kasebut tadi kupu-kupu. Oh wow sampai nguntat dados kupu-kupu. Bang pat, ada pelekadan di bumi. Raos sastro, Oh sastro sane mawas. gugu tadi. Sing ya prano sing repot. Dados tem daging gugu dadi. Halo, ya kalian yo. Nafi dados kentan. Hah? Dados halo. Oh jangan pene. Maro ketahuan jangan pene. Halo ya kalian yo. Unen dari prano singnya. Prano mengamal nah. Ewa ada di prano. Nama gamal dan kentan. Hah? Nama gamal dan kentan. Prano mengamal bantahan ada prano mengamal. Ah, Anggih. wan cening Anggih kancing. ditiang. Oke lawan penyapo lawan kico. Ditiang boy aja tios. Hah. Dutan siro ida botharo dalem. Wentane tangkil ditiang mriki mangno nangkil. Makin ngayap Pasupati Pemelaspas. Yang yai maha. Durus saya baniko. Mangno sido. Pasupati Pemelaspasan. Kadi mascatan yatnyo. Yantoning mangkano. Mangno nenten kasep. Anggih. Lah enak tut uri lapai ngulun. Di Purayo, amu putan ikang yadnyo. Anggih durus aduh. Menika kembali pawedan. Jani pancening nanak kena para wado palo samo. Oh ditiang nabdap para banyak. Tanya abang aturan ayah. Anggih Bang Yang ditiang nang. Ijo aja bisa ane dipebat. Anggih. Dikonsumsi. Ini mungkin Wangunan. Bang Yang ditiang nabdapan. Ini mungkin falunguh singgih parana durus. Nah, Mapan pependak ke sampun. Nah, tani oh. Nah. Tuh baru kangu. Anggih durus. Oh, salah. Makin ngayaban tebasan Pemelaspasan. Durus saya baniko tebasan. Watakeng para banyak bali fulina. Lah enak pada dab-dabang. Pangsing ngalang kasep. Mafan yatnya subo memargi. Sakang tuhu mana gulu
Kan uling munyin. Dom. Para banyak. Lanturan mangkin ngayap bebangkit Taman Pulau Gemal. Inggih durus, kayaban ieu. Melang, Kak Dun itu melang. Adeng, Dun, adeng. Wih, duh. Gede bayun. Mangkin ngayaban aturan pemedak Sinarang Sami. Durus, hayaban. Hei, Kak. Hei. Wah. Tu yang lepas atas ni ulung tu. Oh, gitu kenapa ni? Kak, hei. Kak. Wah. Sing Bongol. sing ada gambalan lenang kentau. Yang gambaran di ngah ya. Mau bikai aja ciyak ngangan. Para no baca gambalan luang. Kaki mungkin bangkop gambalan badai bang dia. Aduh. Sing gambaran badai tu, hei. Kak. Nggih, mangkin ngayap segahan sami. Kak, hei. Menawi teu wenten taler ring Balai Agung segahan Tirang Lunas mondo wenten margian ika segahan agung Pas ring Balai Agung. apa? Durus. Hei. Ah, hijau. Aduh, okey, kau ni ramang eh. Artinya apa? Oh, dijaga dengan nasi jimbung kan? Ah, Ya, seorang makanan di ngah kak dia. Woi, ye, dini. Ye, aduh. leng ni sebak bungut dengan lu ni. Oleng suni kipak hijau je dah mau petau kan gitu. Mesti bongol sing not afo masih. Dini Nggih, Titian Lunas Ah. sering manajer Mangku Pusah durus ngumarian pengulapan mangkin nggih. Doning Kengken, pengulapan Kak, siki saking pengulapas dumun wau raris Kengken, Sangaragung ini. pemelaspas sering caru. Kak, Titian Lunas sabar, pengayah Kak, mada saya sabar. jadi pacang ngulapin iki. kaki segar ya jani aneh. Oh, janian segar. Oh jani aneh segar ya. Oh, tu ngawin ni dang ada orang ayah. Oh, neng ngelok dadong ni je laku. Congah lihat nak dua ni. Telah fe kakak tu leh. Ngelok dadong ni. Barang lah dadong ni mai. Melo. Titian Lunas sane Hijau lah, nomen hijau jana dari galanang dadong ni. kekalih Hijau makta kedai bebek lakon siap. lah. Weh, tadi kutang dadong. Sane nomen Titian Lunas tenaga lanang kalih. Poci dadong ni. Sing ada tefuk. Wah, je dadong ni cian kaden. Mata kuluk putih. Makaman songket. Ring wali topeng Petang kuluk Ampuru putih, Dahat makaman durus song. medalan dalam Sidokarya. beli. Marah beli. Kau lihat ada pucet. Ye. Pangitang nuhun PKK nilai gitu kak. Ya ada pucet elan gitu. Beli ang kamu songket ras. Terserah kamu aja mak. Weh. Terserah kamu. Pang teman kan ada kurang kan nyat je celekotok. Oh, fang demon kan dadong eh. Oh. Jadi mau hilang polon eh. Ijo lakon ni sing danan ada dadong eh fang hilang. Nak gancangan dia. Engken tau ki. Pok dadong ni. Ya kiki ya. Apa rau? Medalang kondisi dok karyo ya ni. Kedua apa eh. Ông vuông ale dadong oh. Nyap alih dori jen. Bo mana ido dalam ni. Nah yen kita vuông ale dadong. Dadong baru kali. Nak kita menak jadi barang ni menak. Ni dadong ni kali nyap. Oleng tu ni mas ledet tenggal. Milih dadong. Ye kan milih. Pas mone makacang dadong kan tadi pilih. Oh, tadi pilih. Pilih kalajak ngayah gitu. Jangan ya fang ada jangan itu ya nyo sing itu. Kita kan itu kita. Weh. Tu ni kita buat ni. Sing yennya tadi ya. Ye.
Ajak ayah. Nah, yen mau gitu Nah, tangkil jadi. pancing liu kaki pelayan. Wak betuanya. Dan dalam penaan. Ido berharo dalam jadi penaan dalam Tahu. sido karyo. Malah bungut ce bengor kipak dek tapal lah. Mula bungut uling lekat lo kene. Oh gitu. Sidang bengi puang dapol bungut teh mula bengor. Nah, jani tangkil lang. Oh tangkil cang tangkil jadi. Tangkil lang ibaw ay. Kaki kal ke perantan nak bawa pangnam gue naken panitia ay. Ye. Ngeramwang ke Foranton non. Nak buat wow kan tadi kamu nak tak ngulah-ngulah buyong. Oh ngulah-ngulah buyong. Oh, nah. Kan begitu. Nah, mau Buyong. Bang sing kasep. Bang yang ide gamolan dek. Delik. Gamolan Arab ya bang. Bang ide gamolan Arab ya bang. Mula celak kotok nih. Nah, do. Nih subuh gamol nih. Ay buang. Do pagambal na. Beda keramang bro. Wadah. Nah tuh gini do pengset. Nah tuh jangan suling dek. Atur pinitiang majang reng ratu idodane sanajing pacang ayang aturan bakti sinami nunggu ngulapin nyantos taler nyantos sido karyo titiang nunas mando sayago jadi pacang aturan sembah bakti. Sedereng aturan sembah bakti titiang nunas mando rauh meriki ring sisi kangin balai pawedan ngelungsur langsaran hidup petarung yang punika pebiak kalor duru mengalir variasi turian. Nih jani dewek bakal tangkil. Kiring sisi kangin balai pawedan. Majang kalir di Katiang Unas seling ratu dane. Pemuda sinarang sami sanajing pacang ayam aturan sembah bakti. Durus. Ido berharo dalam sido karyo. Aingah. Pidaging mamitang lugero tetiang. Durus palunguh berharo temedon napak siti. Mafan sampun. Pascat iada kunang ayatnya. Durus. Duaning ninten genah niki titiang nunas meneng ring soang-soang nggih. Jagi sirata titiang meriko pebiak kaloran parasito taron ngayap saking riko maleja bos. Nggih, menang riko. Saya go mantan untuk piranti-piranti nyane jagi pacang ngaturan sembah bakti. Tataan tangan sarang sami nggih. Lungsur langsaran hidup taro. Pengersikan pabiak kale prayasita kaler dur mengalo durus.
Tangan sareng sami ngelungsur perasi teluih. Mangkin sareng sami ngayap biak kalo, ngayap turun sareng sami. Mangkin ngayap klemigi. Ring perut utawi ring pusar durus. Sareng sami. Mangkin ngayap dur mengalo ring dado sareng sami. Mangkin ngayap paraya situl lan paraya situl luwih. Ayap mungah sareng sami durus. Doye dek siratane kile surya mulai pisan.
Tataan tangan mangkin, lungsur les suryo sareng sami. Ayab munggah. Inggih sampun. Doning sampun ngelungsur langsaran ide betara ingkang punika pengersikan di Tanunas makin ngambil inggih Ratu Idodane Sinarang Sami sanejigi pacang ayak ngaturan sembah bakti ingin pamuspan nika melijebos pingsio di tiang lunas mando sayago asap sekar piranti taler kuangen sanejigi pacang angin ngaturan sembah bakti. Daler pembaktian iki nyadur melijebos nggih. Pematian nyadur niku melijebos angkep sekar sumanane mendo wenten sekar warna melijebos angin maktian catur. Sampun saya go sami sisi kangin sampun Claude kau sampun yening sampun ngiring sareng sami ningan kayun tungilan bayu sabdo idep lantur aris ukupin tangan ping 3 ke muka angge lantur sembah puyung sulangan kayun ring linggih hidup sang yang widiwasa durus mungah. Ingat dun, lantur bakti kaping kali mepiranti antuk sekar putih. Pangar cano bakti ring hidup betaro Suryo Raditya durus munggah. Inggih, lantur bakti kaping 3 mangkin mepiranti antuk sekar warna angkep nike dua neng jagi pacang maktian catur. Durus munggah.
Iya. Lanturan pangobaktian ruine mapiranti untuk kuangen. Bakti rengido betara Arde Nareswari. Durus munga. Iya tidun. Lanturan malih mapiranti untuk kuangen. Tetujuan bakti makin ngastiti bakti ring hidup betaro tri kayangan sanes sampun mapupul ring Balai Agung. Iki durus munga. Iya, tedun. Lanturan malih mapiranti untuk kuangen. Ngastiti bakti ring hidup sang yang ibu pertiwi maktian caru lan maktian upos saksi. Durus munga. Iya, tedun. Lanturan malih pengusupan turune mapiranti untuk kuangen sekar dados tetujuan makin maktian penyegjak pemelapasan desa. Ini durus munga.
Inggih dedun. Lanturan mangkin mepiranti antuk sekarang kap dados bakti ring hidup terus samodaya sepisanan lungsur waranugraha ring hidup tersami. Inggih durus munga. Inggih, ayaban sekar nike sumbangan kedi ring rambut utawi ring karna pinaka cihna warunugraha ring hidup tersami lan turaris kaping undat munggah sembah buyung bakti ring Sang Hyang Acindya. Durus munggah. Iki puput pengobatian druene di Cangduna sering dari jero mangku semana di nedunan wasuh padan ide patut dados cakur durus cakur laris picayang ring pemedak sinarang sami talor di tiang lunas sering pengelisir griya semadane nyarengin nibaan micayang wasuh padan druene suksema durus seko santi turun tirto durus. Ketiarunas ring sana jadi bacang micayang wasupade rauhan ike ring pebat nggih ngado boleh wasupadan itu kalau
Cek, tidak hilang kalah aja bos, jagi wenten atur matra. Sedereng tidak lantur, lugrayan tidak ngaturan pangastu garong Om Swastiastu. Anggih riantukan sampun puput pailen karya Raina Mangkin ring kayang desa. Mali bos, jagi kelanturan ingin pailen pengresian utawi wang supada pemelapas desa duene jagi kemargian ring wewidangan desa ring tanggung desa taler ring teben desa. Taler titiang uningan parindikan pemargi punika melibos kemargian ri sampun sinarang sami puput ngelungsur Bogo Sumatera. Nika malibos wau kemargian. Nggih lantur titiang matur riantukan inggian hidup tara ring tri kayangan, kayangan utawi pura, pemerajan kawitan dadia sinarang sami sampun mempupul ngawit rahina dibi, majang ring dane jeremangku pemerajan kayangan, mandaledang nyarengin inggian pekemitan, inggian pemargi ayahyan rahina semeng siang sore taler ring galah pekemiran wengi. Sane presida ngemargian utawi ngaturan ayah. Inggian pemargi punika dawak ring sedereng pemargi ring pinanggal kalih ring sedereng hidup tara ring pemerajan taler ring Purempul sampun kemargian inggian pemargi sekadi punika ring dane jeremangku tri kayangan. Dadosna mangde nyarengin dane jeremangku tri kayangan riantukan hidup tara ring pura kayangan dalam pemerajan duwe sampul mengumpul iki ring kayangan desa. Dados sunasi tiang mangda wenten nyarengin dane jeremangku tri kayangan duwene inggian mangda wenten ngaturan ayah di tatkala wenten perti sentana talar ring warih keluarga saning pedak tangkil ring ajang linggi hidup tara yang kawitan. Jika tidak lunas mangda wenten uningan titang giliran kenten. Inggian pemargi menika durus dane jeremangku sane beli bagan utawi pacu amnika titiang serah majang ring pengulu dane jeremangku pusah inggian jagi perempuan menika mangda sami kenten boleh kenten ring pekemitan tamenyani. Talar mana wenten nyarengin dane jeremangku tri kayangan duwene mangda siaga galah semang siang utawi sore ritat kala nenten pailen. Utamanya ni ring galah wengi. Lipat pada dani jeremangku lingsir nenten presiden nenten kenapi durus tunjuk
pertistana duwe utawi keluarga duwene ring pemaksaan duwene. Sira-sira sane ngaturan ayah ring pekemitan. Tala dados kenda ring pemargi pekemitan ring nganutin pekemitan Banjar duwene. Nika mangda wendan, mangda nenten kosong ring ajang linggih ida diantukan sampun ida mempumpur ring Balai Agung. Nika sane unian titiang majang ring dane Jermangku Sinarang Sami. Landur tidak matur majang ring semeton Sinarang Sami. Dalam mana wendan nyarangin ngiringan dane Jermangku duwene. Semeton ring pemerajaan dadio sane nenten meduwe. Duwe ngadagan pemangku durus pengelingsir utawi nganganin wenten keluarga salah sinunggil wenten mangda wenten nyarangin ring pekemitan. Kita kala nyabran pekemitan suang-suang Banjar. Mangda wenten ring Jabo Tengah, tala ring Jeroan, mangda wenten nyarangin dan Jermangku Tri Kayangan. Angin nikau nian ditang inggian pekemitan. Ngelantur inggian ring pemargi wing Pinanggal 5 ring pemelastian. Titian unas majang ring kaping utama ring penglisir ria ring galah jam 4 semeng sampun saking panitia jagi mendak pengelingsir ria Sinarang Sami lanang istri. Talar lantur ring semeton titiang talar ring dane Jermangku Sinarang Sami semeton warga Sinarang Sami. Titian unas diantukan ki pemelastian ke pekaryaan ageng akeh memerlukan tenaga. Titian unas Sinarang Sami agung alit lanang istri yen kita kalau wenten semeton sane makarya utawi dados karyawan yen dados presiden ngangge surat dispensasi saking panitia saking prajurit desa adatne prajurit desa adat sampun siaga inggian surat dispensasi. Iko titian unas sane kantun presiden ngaturan ayah sane kanten presiden ngangge surat dispensasi titian unas sareng sami ngaturan ayah agung alit lanang istri sareng sami. Taler titian unas sane meduwe kendaraan mobil titian unas mande medalan mangkin mobil duwene sareng sami. Nika titian unas ngalih bidan malih medalan mangkin sampun galah sane becik. Nika unian titiang majang ring semeton sareng sami. Angge, mandah menika demun presiden unian titiang banyak malibos elingan titiang matur majang ring semeton ring klian adat lanang istri Sinarang Sami semeton titiang ring baga pawongan semeton titiang ring baga pelemahan jagi ngerincikan ingin pemargi karya pemelastian. Dalam ring semeton ring sesi perlengkapan malibos ring koordinator. Ingin ngerincikan pemargi amongan talar pemargi papahan ring suang-suang Banjar amongan Banjar talar amongan ring panitia. Ika donasi tiang ritarkala malibos sampun sebelah balik puput ring kayangan talar sanesiosan bau jagi ring titiang paruman halit. Malibos ring sampun Serang Sami ngelusur Bogor Sumatera titiang unas Banjar Sinoman. Semeton Banjar Sinoman Banjar Abian Lalang sampunan dumun pamit. Diantukan iring tidang meresi talar sanesiosan. Talar semeton panitia Sinarang Sami samunan talar mempamit. Angge bandah nika presiden yang ditiang. Iki saking Ratu Haji pinaka ketua 1 baga perayangan wenten jagi atur. Sedereng nika sinap tidang antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Diurus Ratu Haji. Oke, suksema Ratu Haji. Titiang wantah nguningayang ingin Ilen Rahino Kadimangkin, ingin punika penlapas desa taler pecaruan panco kelut Mayamorajo sampun puput sapunika. Nah mali jebo suasan iki masandaan rien nggih. Ri sampun raris sami polih Bogor Sumatera mali jebo wenten kemargian ingin punika sanai sampun kaudari wau pengelisan pengeresikan penlapas desa. Taler wenten peraya situ bumi lan dirgawiso. Bumi niko jagi pacang kemargian dalam tito penlapas kemargian ring genah sawewengkon desa Wanasari. Titiang nunas mangdororah saking kaler dumun mali jebos nggih. Saking kaler siratan niko tito sami rauh ring Balai Banjar
ngelaris bau raris ngelop nang kelot nggih rarah sisi kelot taler rarah sisi kau rauh ring Banjar Priukti nggih niko inggian pemargi sane polih hamongan meleje bos titiang nunas ring Mangku Parne mando nyarangin raris ring penyade duaji penyade ring Abian Lalang raris ring penyarikan pecalang kekalih taler sopir Malesiki titiang nunas meleje bos mando saya go ri sampun poleh Bogo Sumatera Sinarang Sami. Inggih, wandah niko kemanten durus doneng sampun puput sami poleh wasupado Sinarang Sami, durus raris ngaturan sembah puyung malih pisan, pamitan rago soang-soang kisah saking riki mando manggih kerajaan Karayuan. Inggih durus. Angge, ampura malih kedek titiang. Niki majang ring semedot titiang sane maduwe kendaraan mobil. Durus malibos risampel wusan nglusur Bogo Sumatera. Durus mendaftar ring Posko Induk talar poleh nomor kendaraan benyang litar kala memargi mangda tertata litar kala tercecer nika sampun terdata ngenten nggih. Mangda terdata mangda tertrepti pemargi ring margi inggian pemargi pemlastiam nika. Majang ring semeton titiang Sinarang Sami. Sane wenten ring Kayangan, taler sane wenten ring Pekebunan, sane medue kendaraan mobil, taler sane jagi ngaturan ayah, muat kendaraan mobil penika, durusan mendaftar ring Posko Induk Panitia, jagi wenten nomor kendaraan penika, boleh nomor, mangda trepti teratur menyang ring tatkala memargi. Angih wanda nika, bawain titiang matus semua, durus dari Jermanku. Malih kidik niki. Lali ditanya wong pura niki. Nggih, mulai jebos wonten ngidar caru taler nggih. Jadi sampun boleh katuran Bogo Sumatera. Nah niko taler ajangan tawur boleh jebos taler sambahan ring Banjar soang-soang nggih. Ingat mangku diurusan mangku. Sukses semua. Inggih, didiang matur pengeling-eling ring Pemekas Banjar Sinoman Banjar Abian Lalang. Durus mesana ari nayah duwene jumujuk ke perantanan sisi kangin Kayangan duwene Mas Pico Bogo Sumatera. Majang ring penglingsir, angga gerio, taler rane mangkul, lenang istri. Mari jebol ledang, dimujuk ke perantanan sisi klon posko Mas Pico Bogo Sumatera. Suksema. Titiang Nunas sanai boleh mendak Ratu Beranda makin Titiang Nunas mando nampak duaning hidup Ratu Beranda geri atau ilang jagi pacang budal nggih taler Titiang Nunas sanai boleh munut siwo kerana yang dia Beranda Buddha mado taler nampak-nampak derki. Kerama setiosan ring Banjar Sinoman, Banjar Abian Lalang, dados sampun ngelungsur wangi idedane, ngelantur ngelungsur mepamit saking Kayangan, dan sampun boleh Nunas Pico Bogo Sumatera, suksema. Titiang Nunas tenaga Sinoman lanang, siromanten dados niki, Magde Piranti, ide Perdana Buno, rauh ring Jabo kemanten nggih, diwaneng ide Magde mobil niki.
Cek. Ngelantur di danunas semeton lanang Sinoman, Banjar Sinoman. Ingin munut siwa kerana ida ratu dua ilang. Semeton lanang Banjar Sinoman. Semeton lanang Banjar Sinoman tunas tiang Sinarang 4 petang diri. Jagi munut ingin siwa kerana ida ratu peranda gria dua ilang. Ingin kendaraan sampun siaga ring depan tim transportasi dua ini sampun nyiagayang. Seksi Rayunan Pedando sampun sayaga niki. Sampun Doji. Nggih, bakda mriki. Bakda mriki digelis. Nggih. Yandas Doji, kantun OTW.